Bwana sifiwe. Atukuzwe. Ibo uko baribwira kujya bazaguma kuvuga ngo Yesu azoza. Yoza none twotarama igitengera gutya tugatarama. Turimo kubona umuntu ari mu kwikorobeka gutya ngo agiye hariya mu Rwanda bakamubika bakamujana Rusororo. Avuye mu nzu muwi wavuze ngo arazindutse gusa yikojeje hariya. Iki kimodoka baza bagenderamo n'igiki Trinity ikama imucunda hariya umuntu akamafa mukama mushingura. Komuraseka no sonesha costume yo kujana mu bukwe namara hano mu ikanisa ry'Imana kazana training n'isengeri yo kurarana. Namara kavuga ngo ngiye kuririmba ngo yemwe barinzi binkike ni mube maso musenge. Noba umushumba no marira abantu kumugoza nashaka ngasigarana na babiri. Hakika ya Mungu abe nubwo no sigara nabo babiri ariko bakagira kandi ariko bagakiranuka. Ejo data kavuga ngo ngababo wampaye none ganda bagushikirije. Asifiwe Yesu. Atukuzwe. Ariko ko murabona uko mungana muruzi uko mumeze mwabasore ko murabona uko ingene muberewe. Hari abandi basore bataraye muri kesha baraye kumikikira babavuga ngo aduye yoseruko. Ariko wowe kurasimba icyuya kikaza kikabira ikindi kikatambuka ariko warangiza ukazana kamono ko kurarana n'agasengeri ukaja gutaramira Imana mwe. Reka mbaza abashumba kesha sa materaniro bikomeye kesha n'amateraniro yo kucumwe ndaza haleluya. Asifiwe Yesu. Atukuzwe. Ico timuruzi bituri mu kwigira gutya nibyo biri mu gutuma dusubiranamo, nibyo biri mu gutuma turengukanaho, nibyo biri mu kubera kuko nta Yesu dufite. Kubera ko nta Yesu gusa turi mu kwamba tuva ngo hariya ese hano nirihaye hope ngo muri hope abaye ngo orphanage ngo tugende ngo twama tugenda muri orphanage ukamukubita gasengeri nakamono ukamushiraho kanani gutya nagakiyaje agashora nako bagaza babanka bakisa hano hirigwanye muri Meloni bagaza babanka bakisa ariko ubunyine ntibakikisa ko baramageza abandi basigaye bamabaza gutya akamahagara cyo ngo numuririmbye ariko mwanteye ubwo timamuvuga ngo yemwe barinzi binkike muri abarinzi bibimuri. Ariko umunsi muzotekereza Yesu mugatekereza Yesu akababaho tiwojana kimono tiwojana training watekereje Yesu ukabutekereza nico kiza gituma makwe yanyafa, nico kiza gituma ibintu zose bikeza, nico kiza gituma ibintu zose bitripota wamaro abantu ugasanga ibintu zabaye ibindi mwamara mukavuga ngo ngahe ni basenge ngo dusengere ngo jewe ngo dosiyanje yamigenda nabi yagenze nabi uri mukuzana umumama akazana training mu gitaramo yambaye urupeta ariko akamaza na training mu gitaramo yamara kamashiraho agashora mwikanisa ngo niba gusengere dosiye yaragiye ariyo njewe mfite tayo nanje mfite. Asifiwe Yesu. Umwuka yanganirije aranganiza arambwira ngo hano hari agasaku k'amacyakubiri mutemeranyeho. Amen.
agasaku k'amacakubira abantu ntibemeranyeho turamaduheraga mu kiyumbe ngo iboga ntibaza bakogwaho timwemeranyeho bamwe ko banaka abandi niko banaka abandi niko banaka nabandi niko banaka amakanisa nuko niko banaka bayumbe nabo ko banaka abayumbe ntibohura ngo bagire ngo bamwe ni akagugu hari akabona ako ariko ngo barinzi binkiki uko turabarinzi binkiki none uko turabarinzi binkiki ba uko nabarinzi binkiki abogana abayimbevuze abaririmbyi namwe nuko abande nuko aba pastor gagareka tuvuze abashumba iboga ntibavuze ngo nuko ngo numushumba yema barinzi biki biki timamona kumvuze konkoze kutumono agahanga muradukunjije tugire gutya muheze imana icyuherese nimugire uko atukuza umwuka arambwira ngo ibyo byose asifiwe Yesu irambwira ngo gituma hano habaye umwuka mubi wa evangeliste ajya wiyereka ngo impamvu ngo ari pepo amen aho cyane asifiwe Yesu ngo rimanitse hantu kandi nariko mbona hari nkakarango gutya gatoya karango Munyakazi niwe president w'umuhana amen Munyakazi niwe president w'umuhana Munyakazi wabayumbe ari ngo waho imbere yawe mu maso amenya aho ako karango kabaye president Dozi mali tuherere katumufashima. Pima. Bana sifiwe. Amen. Dirambwira ngo iryo pepo rihari. Aho. Ni pepo ngo y'urubafu. Ngo ariko rikagira amapepo 700. Ni nabo nyine nabo ni 700. Gose. Siko? Aho. Kuko sibake bari muri uyu muhanda. Sibaki siko basho abashuma le côté pepe samboye lago na ola la tambra regarde visa somena ribanda kasile talombre de passime de voix elande tambra regarde visa sur la forme ina ola landa la sambe mikusakuta la tambwe na ola simasa olandende suko none tugiye kubyina naho turabyina ariko abantu bano mutuze bicaye muzi impamvu yatumye mbigira kwari kugira ngo mbanze mbakure musa nk'abantu basa nkaho bagize tugiye kubyina nitumara nzoba mpansoza kubwiriza nimara ndasoma ijambo nimara mbakojoreraho gatoya nindangiza gukojaho cyane amanicara dutegere mushumba amen atukuze ubone kuja mu gitaramo ndatinze kubera ko mvuze ibimono kubera ko mvuze nibindi nashaka arangise utinda ari kugora ubavuruza ari kugora ubavu asifiwe Yesu atukuze takabande tujamo takamina tujamo tahandi tuja turigumiramo ariko rukoriyo bwakabaga turutiza amatwi turutize n'amaguru ruzemo
yemwe abarinzi b'ikikewe nimuririmbe hari kibazo yemwe abarinzi b'ikikewe mube maso musenge bala sifi sa gwino buto gwino hagarara hari umugore umwe ngo yaravuzega aravuga ngo ngira abayumbe bazabisanzura bashitse mu muhana ngo ikindi cya kabiri ngo bakongorerana ku gatuti bose baba bavuga iki ngo batangira kubyina gutya ngo bakama bongorerana ku gatuti cyane ngo se kujya baba bavuga iki ngo nicaza bangira gusa nimushake mutwange ariko dukora icyatuzanye cyane amen waririmbye neza papa Imana igufashe nari ko mvuga ngo wo gukura muri gitengere kweli bavuganye ari n'abashumba turavuga ngo kuri cyo gukura muri gitengere ukava muri gitengere ugatibuka gutya agakora nk'amafungo y'iminsi 7 twamara tukagenda wo kwa muba Presse de la boy ariko kuririmbira muri gitengera gusa aho gitengera abo ni bande abacunguwe n'amaraso ya Yesu abo ni bande abacunguwe n'amaraso ya Yesu tugiye kubyina umukunga wise hasi ari abakobwa baba baturuka muri kino gice mwicare nushaka ufatwe wongera ufatwe wicare bavuze ngo bashitsi mwabaye gute jewe ndaguma mbarebe mwicara abashitsi baje mu murima wacu basige babagaye batera ibigori mutuzi tiyagira ugucaho runya umufate naha ngaha hari umutipe nk'abangaha namwe musa utambuka umufate tiyagira utambuka tuzi tambuka abashitsi gusa naje ganagizemo kafefu zamuka ba ashuza wa imani ashuza wa imani wana ubidi injili ya mwisho wana ubidi ya mwisho ashuza wa imani ashuza wa imani
ariko kuntarangije Isa akazuba isa. hari